Good evening. Notice window bu thawai tani yang biriba khwai punamakpu ahan bamaktada Keisham Yaiphaba na ikoknona kurumjari amadi taram nokjari. Notice window na puthokchaba thauram notice dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thawdo wathoksing kupna khana naina bagi tharom amani. So welcome to Notice Dialogue, where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Notice Dialogue is issues for states Congress MPs. And the Tranipan Suba Lok Sabha Mikalda Congress Dagi Mirep Ani Kagiba Chatkiba Parliamenta Manipurgi Mohot Chinduna Chatkiba Sida Pagi Manipur Dagi CSO Tarana Punselga Semba FOCS Federation of Civil Society Organization Manipur Nangarang Congress Babanda Memorandum Ama Pisankiba Hariba Memorandum Adu Point Tratruk Yawi Hariba Point Tratruk Adu Congress Babangi through the Delhi the lady ba Congress ki headquarter loyana maru ina pagi Manipuri chakiba MP anina lawgada ba thabak sing haiba tare maru eba point tara taruk to kari kari no haiba do ngasi te khanaga doribani for example sam na haibada Manipur gi NRCJ 1951 the base oigadam ne haiba loyana Indian Forest Act 1929 amadi Indian Forest under Forest Act 1972 gi matung ina Packet pa Nium Sumna Packet Pio Haiba, Longana Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 Ki Matung Inna Drug Kamari Lena ba Mio Sing Maruina Popi Thaba Narcoterrorism Singse Logi Matung Inna Serak Pio Haiba, Longana Historic Monument Act 1951, Ancient Monument Act 1904, 1958 Ki Matung Inna Manipur Lady Batai Dagi How Dagi Lady Bahi Lai Mafam Singse take the Kaidana Tambi ba Tugai Griva Mayamsi Amukhana Nona Semjalaga Kugi Manipur Indian Langagna in the Manipur Langagna Sembi Ba Masiam the Matokta Heavy Oni Loyana Manipur Merger Agreement 1949 Jizu Ekai Kumnabi Ba Aduga Article number 3 Mani Indiagi Constitution period Article number 3 Sida Close Ama Hapsalaga Manipur Giba Close Ama Hapiraga Manipur na Lady Ba Merger Tropoti Lady Films Kaidana Bahiter Amuhana Kanagumna Manipur to Kangata Hainaba Manipur Kaigi Integrity Mayok Takanagum Ama Matunda Monatrok Tanaba Article number 3 is the Manipur Gioba Closum Happy Habagi Yauri Loyana Manipur as Pumbaze Hill State ONBO Haina Mayam Yauri Haitare Nasi Mayam Zibo Sigi Notice Dialogue Kana Nangana Bagi the Makta studio the Langshin Libya Hanba Makta Daika Kumnazariba was a Arambam Dr. Noni Department of Political Science DMU Noni bo taram noksari tagar phone doksari ani shuba panelist na Angom Punil Kumar Secretary General FOCS Manipur oza Punil bo taram noksari loinana omus bo panelist ji lambi dalere ngaki matung sukse shudani yorani Manipur University Department of Law gi HOD beri bo oza Premananda Yumnam ngasi topic changa ga ham wahang je khoi gi FOCS ki General Secretary oza Punil dem noksari oza Punil nangarang Manipur Bhavan Congress Bhavan da pisan gi memorandum point Tratruk Yaw point adu Manipur yu di Yamna Fabani Lona Manipur Katang India India Constitution P ba Ek Mayam Law Mayam Rule of Law the Sanan Bio Hibani Hariba Memorandum J Congress Baban the P is Topa Manipur Governor the P the Brana Traga Manipur Chief Minister the P the Brana Manipur Antongan MLA Ministers the Dion Tabra Akanana Sumnagi only Congress Babanda Yolaga MP Ani Katanga Yonbra Aduga Loyana Hariba Memorandum do the Yaw point Tratter do Kari no Hapet some other my Punil Gamba Tagacheri was Yaiphaba Nashigi Northeast Window TV bu Ngasimiang Tabi Punamapo Angom Punil Kumar Ikon Kurumjari Amasung Nashigi respected Akogi panelists so Biba Igi was a Noni Busa and Ikon Kurumjari Muso anchor was Yaiphaba Ikon Kurumjari Lambi de was a Premananda Lakpidi Tasingna Kenoni Ikoi Ngasi Ngarang Karigidamakta Quena Congress the Piribino Hypopotuma Ngasi Miam na Ngasi Manipur Miam na Ngasi Kangi Madudi Manipur Gileba Secy Deriba Singsi Matung in Ngasi Miam na Kalaba Ngasi Congress Chemical Ani Mayor respected Member of Parliament Ani Ngasi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯥꯕꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯦꯕꯕ꯭ꯔꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯔꯤꯁꯣꯒꯣꯁꯥꯃꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯣꯏꯟꯠ 13ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯛꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ CLPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯑꯅꯤꯗꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯛꯁ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 10ꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯄꯨꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ 13ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRC ꯕꯦꯖ 1951ꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯪꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRC ꯏꯟ ꯗ ꯕꯦꯖ ꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ 1951ꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯔꯒꯅ ꯃꯌꯥꯡꯃꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Indian Forest Act 1927 Reserve Forest Act under the Forest Act of 1972 ꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯆꯠꯅꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ 1956ꯇ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 1st November 1956ꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ climate change ꯑꯃꯁꯨꯡ global warming ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯪꯉꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯉꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯨꯕ ꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯨꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯨꯕꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ aduna Manipurda mapung phana chanaribha aikoina ngasidi chanarisu hairiba narcotic drugs and psychotropical substances act 1985 ki makhada aikoi hujik ta sengna Manipur da leiriba noma kangdana ngasi khabar kagase thengnariba drug ki aikoi gi mayam ama amasung aikoina mass cultivation of the poppy plantation tawriba singase masi ek aje masi ta sengna mapangan kalanduna masi government of India na amasung government of Manipur na chap chaba masigi thabak si lakhutuna aikoi chenariba mi singje masi matik chaba aikoi dandi pibiu aduga Manipur da ngasi mass cultivation of the poppy plantation torokpase aikoina masi wang ama hangi madudi Indiana Golden Triangle ze ngasidi Indiana aikoi Golden Triangle ze Manipur amasung Mizoram da ship tawbada yarabra ga haibase masimju masigi question amasu akoi thamjabani aduga state government gi ayaba yaudana masi state government gi knowledge amasung permission yaudana kukina or terrorist singna amasung makhoibu sagatpa singna makhoi khaktagi oiba maramna apunba Manipur gi saktam kaiba yaba
याब एनी डेवलपमेंट असी अखोई पाखेट पिगनो हाबनी अदुना ngasi khudam monar kan sherouda अखोई ge state government ge याब याउदना थोंग साजल आइबा अदुना state government amasung government of india ge याब याउदना bangtok toba development duna अखोई ge integrity da karak pataragadi madusu yari ge madu state government na amasung central government na madu sabsana thingbiu haijabani khudam monar har kanda hoje अखोई na tajaba pauda mini airport ama अखोई phai kasu kai de aduna hairi ba posida akai tu lak pataragadi madusu kitang government na amasung madu yengsin biu haijabani अदुगा यामना कोई पॉइंट नंबर मंगा सुबदा अखोइना थमजैसे मणिपुर से हिल स्टेट अमा अखोइ मसी लौथोपियो हाबनी मसी पोर्ट थमजबनी अदुगा तरुक सुबदना अखोइना हिस्टोरिकल मोनुमेंट एक्ट ऑफ द 1951 की मतुंग इना एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट ऑफ द 1904 की मतुंग इना अमसुंग एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट ऑफ 1958 की मनुंग द चनख्रमा लाइफम लैंड सिंग खुदम मोइना कांदा अखोइ इबुदो कोब्रु अमसुंग अखोइ इबुदो थांजिंगी द लेदिबा से अखोइ एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट की मनुंग द चनख्रबा सिंग तुदि अखोइ चप चाना मसे ngakbi sembiduना सेगर सागतुना मदु थंबियु अमसुंग मदुगी प्रोटेक्शन चप चाना पिबियु हाइबा पोतुमा अखोइ थमजबनी तरे सुबदना अखोइना सुसी अखोइना तसेंगनदि अखोइना 29 फरवरी दा अखोइ मदुगी पोतो अखोइना मदु अखोइना सरकारना स्टेट गवर्नमेंट दि मदु अखोइ मदुगी पोतो रिन्यू तौद्रे मदु कोइ कथले हाइबा तारगदि कथले हाइबा तारगदि कथलीब पोतो अखोइना हाइरिबा मखोइ सिंगदुगी मथकता अखोइ स्टेट ना करिके कोइ थबल लखोत पिगरगे मदु चप चाबा एक्शन नंबर लखोत पियु हाइबा पोसिमा अखोइ थमजबनी अदुना सुगी मतम लोइख्रबा टेररिस्ट सिंगी मथकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि स्टेट गवर्नमेंट अनिना लखोपम थोकपा एक्शन लखोत पियु अदुगा लोइनना मखा ताना सु एक्सेशन तौबा यारोय अखोइगे हाइबदि अखोइगे स्टेट नजु मदुगी पोतो सेंट्रल गवर्नमेंट मदु चप चाना थंबियु हाइबा पोतुमा थमजबनी निपान सुबदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा नोंगमई बॉम कापसिनदुना अटैक तौरक्पा अमसुंग युमकई अखोइगी मैथाबा अमसुंग मिहार मिपुन अमदि हाईवे दा एक्सट्रॉक्शन तौबा हाइरिबा सिंगसे अखोइ खुदक टेलीफोन बियो हाबने अदुगा अखोइना हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स अमा सबसाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मणिपुर ना सबदा सबसाना मदु थंबियो हाबने तसेंगना हुजिकसी लमताई खुनौदा हौजिक ngarang nahan ju mangaire adu काप लेप्त्री ngasi lamtai खुनोगी तक्तना मखोइना अखोइ हाइरिबा सिंगजे अखोइ मै थादना युमकै मैम मै थादना ngasi दि lamtai खुनोद लेरंबा मैते सिनाउ सिंगदो जिरि द लेरे अमसुंग lamtai खुनोगी सिंगजे अखोइना मसे सबसाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngasi गवर्नमेंट मणिपुर इनिशिएटिव हम त लखुत्रिजे करिगि दमक्तनो मसिगी पोर्ट सिमगा अदुगा अखोइ मापन सुबतना मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ममंग सहिगिदा हंदकी लेरिबा 18 लोक सभा नतब 17 लोक सभा दा कारंबा गे लेरिबा रेस्पेक्टेड ओइबा Honorable Singna, Thambira Mimadu, the Minister of External Affairs, Government of India, Minister of the Home Affairs, Government of India, Amasung, Governor of Manipur, Amadi, Chief Minister of Manipur, Makoina, Madudi, Mapan, the Changlapa External Aggression, Manipur, India, attack Toropani, Haina, Pangdo Krabataragadi, Government of India, Ngaship Hoda, Lahom top election, Lakoti basically, Aduna Subsana Mase, Lakot Pew, Hypoposima Tamjavan, Aduga, illegal immigrant sing. खुदम मोइनारिका अंदा इकोइना कुकी सिंग हाइदा हाइजरे इलीगल इमिग्रेंट कुकी सिंग अमदि कुकी ट्राइबल सिंग गी मसे अकोगी शेड्यूल ट्राइब सिंग दगे अकोइना लथोकपियु हाइबा पोतुमा होरेन सुगै सोइदर मसे अकोइ ओजा प्रेमानंद जमथु सबचान थंबिरकने खंजै अंदुगा अकोगी इंडो मयांमार अकोइ बांग्लादेश रीजन दा अकोगी कुकी अकोगी चिन कुकी जो नेशन अमा अकोइ अपुनबा मखोइना सेमगने ना खनबा हाइबदि मदम खुदम मोइनागा इंडिपेंडेंट अकोगी क्रिश्चियन स्टेट अमा सब चाबा म लिंगलकने हाइबा अमसुंग मसिदा वेस्टर्न कंट्री सिंग नगा याम इंटरेस्ट लेनगा सेंगो सागलकबा मसिगी पोसे इंडिया मसिना अकोगी इंडिया गी इंटरेस्ट ता अकाइबा याबा लाखपगी ममी म लेबने मसे इंडिया ना मसि सबसाना मदु थिंगबियु हाइबा पोसिमा अकोइ थमजबनी अदुगा लॉ एंड ऑर्डर से यारगी स्टेट सब्जेक्ट ओइबनिना अकोइ आर्टिकल 355 सुंग 355 चने देन कन्ना मसिगी पोट लेरिबा मदुगी पोतो यारगा दे कोइ स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी दा मदु लॉ एंड ऑर्डर से स्टेट तकन सिनबियु हाइबा पोसिमा थमजबनी मैते अमदी अखोइना चिन कुकी जो अनिगी मरक्ता अखोइना इंगना चिकना अखोइना वारी सानाबा हाइबा से असि मरम चादे न खंजै मरमदि कुकी सिंगना हौरिबा से होय खुदपुदि मैते द थाई अदु तसेंगना मखोगी डिमांड सिदि मैते द तोबम थोकते मसिदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसु गवर्नमेंट मणिपुर दा तोबम थोकपनि अदुना अखोइगा मोइगा वारी सानाबे दरकार ओइदि हाइजबनि अदुना कुकी जो सिंगना मैते द अटैक ता अखोइगा तौबसे अखोइ लेफन दरकार ओइ लेप मतमदा मदो लेंगाकना मदो करि दमुक्ता वारी सागदौना हाइबदो मदो
लेंगाकना मदु तौबियो हाइजबने अदुगा अखोई मगना मदुदा दरकार ओइदब अखोइना मदु वारी साबसे मसी याम पॉलिटिकल ओइदे अदुना यारिगै मसी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मदु चपचाना मदुगी वफम दो मदु खंगना चथबियो अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जियोपॉलिटिकल ओइना अखोइना ngasi अखोइ खुदम ओइना है कांदा ngasi चिन मिजौ कुकी अखोइगी मसी मर्सिनरी सिंगसे अखोइना सिजनदना मैतेई सिंगी मायोक्ता खुद थाजलइबा खुदम ओइना है कांदा यामना वायरल चलप मयाम अमा लेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेरिबा अखोइगी मखोइगी मखादा लेरिबा डिपार्टमेंट सिंगना मतेंग पांगबगी उनरी ओइरिबा मयाम सिंगसे मसी खुदक लेफन गदबनी अदुना मसे यामना मसे आइन की थोंगदा कॉन्स्टिट्यूशन की थोंगदा मदु यामना नियम सुमदब पोट अमने हाबसे मसी खंगबिरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मसी चप चाब एक्शन अमा लखपिउ हम थमजबनी अदुगा 35 सुबदना अखोइन हाइजे आर्टिकल 3 जे मसी यारिगे अखोइगी मणिपुरदा मसीगी पोसिदे अखोइ मदु क्लोज अमा हापसन बिरगा मसी मणिपुरगी ओइनदि मसी अखोइ मदु खितंग करै हाइनि कन्नब हाबदि मीन्स मणिपुर थुगाइरोय हाइबो पोसिमा हाबदि मदुगी पोतुमा थम्बिउ हाइजबनी अदुगा ता अखोइगे 33 सुबदा थमजब पोसिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुरगी मार्जर एग्रीमेंट 1949 असिबु इकाई खुमना करिगुंबा इकाई खुनबगीदमक्ता अदु मरमदि अखोइना इकाई खुनबीगदबनी करिम ड्यू रेस्पेक्ट अमा पिबीगदबनी मरमदि कगिनो हाइकाना अखोइना मसीगी पोसे करिगुंबा पिरक्तब तारगदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की हाइरिबा मार्जर एग्रीमेंट 1949 जे करिगुंबा पिरक्तब तारगदि मणिपुर मियामना मदुगी तौबम थोकपा लाबम थोकपा पोतो सबसाना मदु एक्शन ओइना लखलकने हाबिसिमा हाइरिबा पॉइंट 32 से अखोइना ngasi ngaranggi अखोइगी रेस्पेक्टेड अखोइगी वर्किंग प्रेसिडेंट अमसुंग अखोइगी बीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस अखोइ तामो देवदत्ता अमसुंग तामो हरिशोग सामीदा अखोइना हाइरिबसि मखोइद कुसिना जरगा हाइरिबा respected अखोइगी MP अनिना लाकदुरबा अखोइगी लोकसभा की अखोइगी पार्लियामेंट सेशन सिदा सुसोय सोइदना पुथोकपिउ हाइबा पोसिमा अखोइना ngasi थमजबनी अदो मखोइनसु अखोइ मियामगी दमक्ता येंगा सुसोय सोइदना थमगनी हाइबगी चपचाब अमदि मखोइना अखोइदा थम्बिरे थगचरी ओजा पुनिन हारिबा पॉइंट सिंग डिमांड सिंग अदो चक्रिबा MP अनिना सुसोय सोइदना पार्लियामेंट दा थंगतपा ओइरसनु आई डायलॉग के मखा चथरकपदा आई ओजा प्रेमानदा लाक्से ओजा खै होजिक फोक्स की होजिक पॉइंट 33 हाइबा पॉइंट सिंग अदो मणिपुर की ngadi yamna maru oiba point ngaktani loinana hanta chatkhriba manipuri chatkhriba MP ani Congress ki MP ani je maybe two of them are the best yamna ordinary mean ngaktana te yamna well qualified or mean ngaktana dana parliament da ki 3.ND 3.0 gi da parliament opposition da gi manipur gi matang da sumso soidana wa ngan gani matam pi gani hai ki wafum kaya amju leire lakchaning ge wafum di oja hoje khoi gi fox na hari ba maru ina khoi gi manipur mraja agreement 1949 je india lengang ni kai khumna bi hai bani masi kari gumba ikai खुमनद्रगदी होगी मणिपुर अमदी इंडिया की लेनरीबा पॉलिटिकल रिलेशन असिदा अकाइबा लाकनी मसी मियामना सौरकनी हाइबसी ओजा मसी क्याम याम चुमनो मसी होई थाइना होई हाना होई मणिपुर की महाराजा बुद्धचंद्रना तुंगी फ्यूचर की याइफनबगी दमक्ता खल्लगा साइन तौगिबा एग्रीमेंट अनि मसी एग्रीमेंट असिबु मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट 1949 असिबु इंडिया लेंगांगना इकाई खुमनबम थोकप्रा नत्रगा मसीदा करिगुंबा ओहोंबा लाकपगी फिल्म लेब्रा मसी इकाई खुमनगदबनी हाइमा चुमगदरो जा प्रेमानदा आंबा तेलमुदम हाइबिरो हुजिकी कैनोना ओके हुजिकी फोक्स की 16 पॉइंट कैनो मेमोरेंडम और माने को अगोंदसु यावजरे सिदा लेरे न्यूज़पेपर मयाम दु यावरे सिदा फै दे हाइबा पुखपिरिबा वाफमसी अदुम मयामदसु मागी ममिंग दि मानदा बोय बियाइ को ऑर्गेनाइजेशन सिक्सिना इमाइबल ऑर्गेनाइजेशन अदगी सादा संस्थान की अदगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अदगी फोक्स अदुगी मनुंग अमने अदु मयाम से अमगा दुम खगा दुम समनब एरिया सु अयाम लोय ओयेबको अदुगा खरा अनौबा अमनि सु यावबरा अदुगी वारिने दु याम फजना पुखटपिरे मसिमदि अखोइना वेलकम तवै मसि फयन खले अदुगा हुजिकी सुदुदा एंगोंदा हांगबेसि मरुइना मर्जर एग्रीमेंट वाफम सिनेबको अदा फोक्स न मर्जर एग्रीमेंट सिगा समजनरी सिना अखोइगी आर्टिकल 3 की मतंग सिगा समजनरबा हाइतारे आर्टिकल 3 की मतंग इंडिया कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से तो अखोइना सिदा हाइनिंग से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से 1949 की 26 नवंबर एडॉप्ट तौरगा 1950 की 26 जनवरी खोइदा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे तौरिसे मसिदा एनफोर्स तौबने अदुना मदुगी ममांगदा मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 ने लेजरमेबको अदुगी ममांगदा
century ki swai da mu lo yum silen hai da na constitution lei jabani written constitution aduna akhoi gi di long history of constitution lei bai tare akhoi na amadu da yam phajaba yam chawba india gi 395 article oi schedule trying to lei manipur gi da du oi di ka adon yet padi yaro da ko america hai prithvi gi number 1 ni america hai loi america super power na te supreme power ni hai ni ka mu garan kama to di loi UN da su mai di loi loi mafam gu di mu da ana supreme power na te super power the supreme power ni hai america si only 7 article article tare run to in United States of America se right hiding ke no kanda irrespective number of article irrespective number of schedules aduna tab manipur ki very clearly the Manipur State Constitution Act 1947 and later mineva India re khoi sahi ani han and constitution history se di mamang da thigala di am han gre ne ko and adu potu admai leijaba leibak si India da sangar matung sida ai ai se fake ni ko ai ne ba ya da ba du phum kai nati India da sang ka da am nungai tri se khoi da parsi state ra da oi bai tare sidi matam du gi mi du ko mai tong no khoi se moi no mi oi ne udab jani da leibam ko sign tong no agreement ne merger agreement hai si the merger agreement 1949 sai September ta ko ma thoi October ta tra la thok ba kan wari mayam le how serious to ba du to ba da to mayam do pusan jar adu akhoi na kon su hiding di aduna the Manipur merger agreement 1949 si laiba ani gi treaty ne ba treaty between two sovereign country ne matam du gi wari ni ko aduna adu gi po lai bani aduna sumaina to ba treaty ani si di law lai akhoi gi Vienna Convention of Law treaty ga hai adu da la ka do ni soirak pa se akhoi na bu ingang ngang da wari ni ana merger agreement gi provision si akhoi na aduna ni FOCS na kari na mayam haigal ai se akhoi pre merger status law ni ka na adu makte akhoi na law ga ja moi na akhoi leiba am pun ga merger agreement tu e akhoi amung ninga ta me ga hai ya ya do mayam gre ya adu mai adu mati panjar roi ko akhoi any time withdraw to ya bra kai se adu khara law le adu akhoi adu maki khana bagi kanu di yog tri bai khale an adai du tham kan da the merger agreement is a treaty between two sovereign country ni madu ani mang respect to the this bilateral treaty ne ko bilateral treaty da man withdraw to the kari oire ka na mayam le madu akhoi naina da bi da nine haijai di merger agreement sign to ga India da pun gi bani adu gi pot ama lai bani na akhoi na khang ga da ba se Manipur gi territorial integrity ji kai ba ya de sima sidi aina ha ba te ko international law na hai bani international law is very clear ni leiba ani amada leiba amana ani du purmin na kan agreement ma sign taw na ga treaty ma sign taw na ga pun gi ba leibak tu amada changa kan ma gi territory thugai ba international law da ya de siba ko na very clear oi tare adu masi kai da ya de no zara panga hai jemani hai ba ya da ba customary international law na ma lei ko sai du na akhoi du convention laws ani ni amana khoi convention na da ko treaty mayam si law ni ani subada customary international law hai ahum subada general principle of law recognized by civilized nation adi mari subada khoi gi judicial precedent hai ja law na taba akhoi gi court na taba verdict se international law da di masi only disputing country ani du da oi ana akhoi na law hai ga international law da international treaty adu mathang da akhoi gi customary international customary law adi ahum subada general principle of international law recognized by civilized nation hai general principle hai khangnai koina ahum subada judicial precedent mari sineba adi mari mukhi lecture ka international law gi phajabam na akhoi gi writing of the highly published jurists hadna law si ngasai void labor area se the writing of the highly published jurists hadna opinion ibegumba browning ibegumba su phakala thira ka doin aduna law oi doin international law da she the sources of international law authority of international law ni line haijari di sigi territory kai ba sida akhoi na lairi si akhoi gi international law the principle am lai ma customary international law principle ni customary the hand doctor ICJ na Falkland Island gi case da ko international law na ICJ and international court of justice na lautogram ni this is just cause in the preemptory norm international law and no derogation permitted in any circumstances kanam tar masi violate taw ya da just cause in haigalai ne ana masi principle kai min ko ga da uti possidetis juris ko masina haibadi roman law ne simadi roman private law dagi lautharak pa du law ni adona hojik pudi aku international law da apply tawraba adona masi gi law si akoi SU possess under the law hai law gi makha da na possess tawri haibado this principle se palakan aina haijani ngi masina atop interpretation number da aku African country da law apply to ko si singja colonial mapu na thadu omba nangi territory do atop leba am sanga ka da kai ba yaro haibane ba arai ba londa da aku British ki makha da aku le mi se British na thambiramba aku territory do British na palangai da Manipur na kawr ma leba do adu gi territory India sanga ka da kai masi mu kaya devi si law da haibane aina haibane te ko international law da haibane aina to si law gi oja moina law do athan be wani mayam da aku bab ta minna na ba adu na ngasai si principal hai si aku da colonial
colonial mapu thambiram law se India the pulla kana kai yaro haibane ado maji kai yaro akhoi gi aduga maje gi men di si papa saw ke iram de kenta idra su state amagi te tu kata yoga kan India ki constitution ki first schedule please open the first schedule India ki constitution ki first schedule schedule 1 2 3 2 pule bisida first schedule sida union state ta no in piram do ni Manipur entry si alphabetically ira Manipur yaw ngani ko aduda akhoi yaw bani Manipur haga akhoi India da sangri magi akhoi gi Parsi state and former Parsi state and Yaubani, Chief Commissioner province and Yaubani. I don't talk with the business parling at the Ching, a part to the who's living Manipur. See Maxine Matam to the Mars, Buddhism, Marzegim's Hind Taurisado, schedule number 1, the Yaubani. But the Quay territory, the protected by international law, protected by Indian constitution. Although folks in high city, Madonna low talk on the Aquigi, Jammu Kashmir, Ladakh, Jammu Kashmir, the Ladakh, territory, Union Theatre, over spine Puya, India, India, in a lower high need about who knows. Adugi Potu, Shepes weather, Article 3C, amend to you highway, Article 3 amend to you the Makada, Yam Lai, Wakandam Lai, the Madu Parliament of Winnico House and Ibana, Lok Sabana mu passed only, Rai Sabana passed only, Adu Loragamu, President SNP can build a on doing Aduga Sumina territory, Kariki City, Amu State on Tarkaneva, Biu Lonely, Biu Haikomona, Kansegan is very on the territory on top of Siam Lai, Biu State Assembly the Mon Sector Caneva, then Biu the bigger period or supersede in Article 3 any state formation named changing of name any state high. I don't know how Article 3 on Togati. On top of Article 3 to Pukul, Article 3 to Makada, Proviso, provided then, Proviso di Machama, Masaikan, the exception type, main article to exception type, Makada, Proviso, Makapsen Bureau, provided then, Manipugumba, Atop Sulan Manica, Mazegiment of Tipurasu, Mazegiment of Sangri. A my Mazegiment of Washing City, Muigi, in the other Sangapada, Leramba territory door, Indian Parliament, Moshi, so home to a Hana, the integrity scenes story, High Bama, at the Muigi, the integrity. My identity, Maggie, Nasagi, a kind of the Susi story, according to the show home, the guy, a kind of autonomous district council separate messages, but Atam talk to my hand in the Asang for the Leramba Maggie, Nasagi identity, at the Maggie territory, Adu. Cairo had a high bomb, Changi, Adu Male, and folks in a kind of promise. A minor Hapagadi and a Kamada June 19 Todok Toloi, Adu Mayamsi, Amade Kanbangam Niboko, Adugi trained to the Jangin Chumbrain Kale. Adu Amakaka, the higher bottom labor. Nasagi citizenship Kitsugam, Yao Moduda, a low. Folks, high city, this is universal truth company. Low labanico. Low do person implement of you hybrid. Citizenship, and 1955. Adu Maka, the Indiagi, who are the citizens in India at the time of the enforcement Indian constitution, and in their constitution, Adu Lejare, Aduna Tabana, citizenship, or a person citizen, Ekimakale, Adu Makada, NRC rule Lejibo, national identity card, the national register of citizenship rules to the home police. How you hide the NRC to be wise, I could become the Gilakado, Atiade Pato. There's a rule number to the home porgy under the citizenship Eki Makada. Adu rule implement of you 1950 Sida Amokato give NRC update of you have never got 1951 the base year or because Okaibanative Amatori Dranko as Hamtori the Mutung Manipur to be lore Aduna Sigi Pony. Are they getting a Saigi Kainogi forest game Yagibdo? Amakati Thermo Male. India the forest ek am later quite maru is Indian forest Ekimakada and it is a protected for Adu for Ada forest in other protected forest ki Kainogi protected forest high no Hibasiki Masi Kor Samdarakadu Egam Lever. A forest conservation act 1980s, Sima the Yaudo Male Fox to the Masima Hapsen Sume, Matan Emento Virga. Indian forest, the Kamatesi 1927, you see the reserve forest protected forest, Polo to Guari Nebuka. I do lock hook my consequence, each Yaudio. I do the heck reserve forest protected forest lock to Kimatanda, Indian forest in 1980s Mulaka. Then city section Taruk people pays a nigga Giwai. A Sigi Exina Kaino Hakanda, once reserve forest protected forest lock to Kitadi. Adugi Mapamduda. Non forest use oina Kamshin of Yarrow, in the ceiling bear me labor Kamlea, Aduto Hagadinanga, Ministry of Forest Environment Climate Science, the permission logo name, Moina permission, Pirakanda, non forest use. I did Utabu forest use Nico, non forest use Amabuto Tagadi.
ministry permission loan adu permission loan kai taw yaroi aduna ne bakhu reserve forest lak thok kanari se protected forest lak thok kanari se lak thok na te non forest or por taw yaroi u yan ba yaroi ad industry taw yaroi kai construction taw kai yaroi adu taw ga you should take permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change permission loan aduna 1980 act se reserve forest protected forest ha si chang ka doine and ma sik action amaro se aduna ti godawaran versus union state union of India kind case mayam lekhrega adu line ti godawaran gi case na maram oiduna akoina khangbi gadam na Supreme Court hojik se Supreme Court appointed committee le forest jo so si committee je complain dawa mi khangna pote ko ti godawaran 1996 ki case sida yumpham oraga Supreme Court committee seme article 32 ki makhara any forest reserve forest show si committee sida khoina sithi ibira moi committee order tarani nale hojikti National Green Tribunal ne leirabani aduna koi popi ga thaba siju akoi honorable chief minister tweet tawrubodagi Twitter nutar X tawrubodagi moina ga sumoto case lokalabane National Green Tribunal na anai khamada this is the global change ni India gi change ma lai ni masi da channa ba male forest ngak pa this is our right ni akoi duty su oiba ana forest ngak tra ga di Cookie forest Meitei forest nagai forest leite ko forest is for whole mankind aduna sigi pose ko khang ga dawne ngasai natural resource ka hariba prakriti pyramid ai gi nangi ka tawra di loira ka toini ko pithribi je an sidi pithribi art se kanduni akoi gi living oiba mi hingba ya art se amta leite na supakti thijan ba wani ba ko only akoi martha art se khatane si kanbagi pot yam wider perspective to ko su am phajaba yauri fox na puthoi se na khambada modum da ko su uba chumbra na sum thamjaba ni ko yang pada thakachari oja ai second round dong lakjage dialogue ki makha chatrek bade oja noni dong lakjage oja khoi gi hojik fox na point phaja point tra tuk hayu mayam adu dagi matang ko charaga maru in hai tare khoi gi oja noni je political science ki oja mani yamna well respected ni khoi gi lan tong matam da lan je loiba se wari chanra ga loiba ngak tane dubu manipur chathari ba manipur gi praja mya mission da lan tarai ba se di ko ki na ko terrorist singni makhoi ga wari saba hai ba se di khoi gi constitutionally or politically yaning da ba yaw yaning de haigi wafum ju lady loina loina India na geopolitical games hana matam da kuki jo machinery sing sinaraga Meitei gi matak ta lan tarak paji khodak ta lep kadani masi very unconstitutional unparliamentary yaning da ba yam chauna phongdori masi kadai phawba chung gadoino aja khoi gi lan lotion bhaji wari chana ba ama yaudragadi lan do lotion be yaroi doroi bani aduna masi fox ki phongdori baje wari chana ba sana pamde hai baje kyang yam chung gadori bana masi aikoigi tampakta leriba miyoi singna handaki thengnariba watho asida urakpa sing aduda yumpham oraga sagalakpa wakhalon amani haitare masi public ki mood amani haina su lohom thoi masi aikoina taraina fox na hekta hairakpani haina su lodaba yai maramdi aikoigi Manipur da hojik thoi ba mugnaba si akoigi India gi lengak ki loisang pai ba sing na mafam da UN da hai ki ba Supreme Court ki mang da hai ki ba aduga Parliament da hai ki ba da Fox na pukhalai ba mapan gi mi changlak laga external aggression gi element yawi Myanmar thoi ba instability sina maram oraga Manipur da masigi chaitheng nang bani hai ba ji hai gre on record mafam kaya da adu wai ba taraga di masida Manipur gi public ki CSO amana hariba wari asida wafam thamningai thodona leite masidi government gi institution haigadra government gi law enforcing agency laingak pariba makhoina masigi wafam asi lotion gadabani haiba mieng adudagi fox na thamakpani hai lojai fox na thamai wafam sida sigi matang na maroina kanna pukhalai basi masaigi handaki thoiba mugnaba si ihan hanbada masaigi mapangi khut yauraga seita fox na di foreign mercenaries haina haibiri masigi khut yawi haina mafam kya da haigraga handak kharani gi mamangda week kharagi mamangda Union Minister of Home Affairs na masik ethnic conflict ni hairakhiba amasulai masina amok Manipur gi civil society sing na kanna hujik hairi sina civil society sing sida wari sanabagi noi kanglo masen khanabani government of India sidi khodi neutral oin leibani nakhoi hana wari saraga noi masen ni confidence building to haini thorakpagi manbagi mami tai haidana argument pibagi wafam su civil society sing thamkiba leire aina khanjabada masina takpadi Manipur da hojik si normal si porakpa haisi aikoi shanti gi wasi khulai paiba kaya na Manipur gi hana chingtam gi tribal non tribal
Meitei Pangal Punamak Pulap Tamina Mafam Sida Mafam Akanaba Mafam Karada Yamna Chobo Kulai Tarak Pasina Mafam to the Lady Ba Frup Sing Maruena Meitei Sing the Chen the Viada of Malaki Base Ziri the Su Kudam Sang the Moina Pangi Haitare Madu Regadi Equi English the ulterior motive Hai Mase Akogi Yamna Chauba Ye Mama Yamna Chauba Pandamama Tamaga Kanglup Karadi Tangai Padan Mafam Karadi Lotok the Bayade Tantok the Bayadi Haibagi Akogi Lan Amasarak Baman Bagi Mami Matai Maduna Maramboraga Hauzik FOCS na Amasung Manipur civil society organization Kayana Hariba Lamhenba Kulai Paiba Mapangi Kulai Shakti Yauba Manba Mioi Sing Asina Matam Nana Manipurgi Mioi Kanglup Karada Chataraiba Lanase Mazi Bharat Laingakna Loishan Gadabani Tengna Gadabani Manipur Lainganasu Tengna Gadabani Haiba Wakalo Naduda FOCS na Masigi Wari Sharoi Haibasi Hairakpani Haina Lozai Adabu Ngasi FOCS na Putorai Basida Yamna Marueba Wapam Kayama Yawi Haitare Masi FOCS na Karigi Damakta Koina Congress ki MP ani the Salibano Haiba Taragadi Hausi Parliamenta Manipur Haina Law environment of lay Aduga Manipur Haiba Laipasi Matam Sang Manipur Yawazi Kangbi Dana Bharat Kiraniti Wala Sing Manipur Haibasi Buning Biribra Haibasi Chingna Bamalai Bado Hanagi Watoxi Lakode the Parliamenta Manipur Haibasi Madi Tanare Haibatare and that too for all the bad reasons Pataba Wari na Maho Mapungoina Tolaga Irang Cinema Company I know the hygienic was in a sea join parliamentary session Taubada India gi President Angom Matamda Northeast India di Pankhi Manipuri Pankhidi Masina Takpadi BJP led government Asina Magi policy program gi Miang Changpada Manipur ji atamnana parliament da Pukhatlu basi Makoida Jingnaba Amasung Akiba Lermado Mali Maramdi opposition party gi Mioi Singna Manipuri Wafam si Achoba Wafam Mani Haibasi in Gadobagi Naiba Mami Matai Matang Asina Maram Oiduna Aina Kanjabada Congress ki MP Anida Manipuri Wafam Mase Mayak Sengna Malem gi Mia Masung Bharat ki parliament da Phamliba Mioi Sing Aduda Paudam Bagi Matamadu Yore Haibagi Okhalon Aduda Piba Oramgani Haina Tazazai Aina Kanjabada FOCS na Pukhalak Pasidajda Forest Amusu Environment Wafum Mayawi Masi Oza Premananda Haiki Badumaina Forest the Kanglup Naide Forest Haibasi humankind mankind Wafum Ni Aina data ama pinning basi 1987 da 2021 Pawada Manipur da Mangkiba Umangi Sarwasi 877 square kilometer Masi Charakna Tampak Lamdam Simuk Chauke Tawi Haibatare Adana Haibadi Manipur da Hokiba Chahi Kunga Mangamuk Asida Manipur da Aduki Matik Kuntra Muksida Aduki Matik Achoba Akoigi Saruki Oba Umang Si Kokre Haibani Madana Maramoraga Manipur ji emergency situation of climate change ma Mayoknai Maramadana Green Tribunal Nasu Manipurgi Masigi Forest Markozi Yakre acknowledge Taukre Haitare Aina Kanjabada Hariba Forest Mangakpagi Wafam Sisu Poppy cultivation ki wari Sanarakpa Kudingi Manipur would represent Taurus Aliba MP and Inamasi Parliament the Mayek Sena Tambam Toi Maramdi Manipuda Hausi Munarakpasi Poppy Amasung drug ki war asi tholak padigi narrative ki war ama khaksulai aduga ground ki war ama khaksulai aduna poppy thaba mafam si data gi matungina kuki phurup singna namna taba mafam da khwaidagi chauna thengna banina mase koina haizen badi natta banina satellite images su madu uwa phange aduga survey gi report su uwa phange adu ai bataragadi manipur da tangdu lai taba phimo porake hai bataragadi bharat ki parliament da phamiba mayam du da poppy cultivation amu environment gi oirei ba phiba mase yamna chawbu wafam amani haibje na koi hana bhap taw haibse mapan gi mp singdu da manipur chatpa ani sina mayek sengna thamam thoi poppy haiba environment haiba forest kan ba haibje maji kanglup nai da wafam amani haibse hairaga manipur da handa handa ichau thoktana manipur gi
haukiba puari tangkaksing amuk ta thokidri haiba mawngda ichau thokiba ichau thokpadi hendoktana ising chenrom lerektaba phibam punamak se khoi sagon nagiba du haihani haibasi adana maram moina FOCS na pukhalaiba si aina khanbada public ki mood to reflect tawi hayeng su kokomi gi su rally lei haina khoi tajari sini aduga kokomi na pukhalaiba si ga FOCS na pukhalaiba si ga manaba meeting point kayamarum laigre NRC matang da bo hairo aduga drug ki matang da bo hairo mercenary sing ki matang da bo hairo manaba kayam lei haitare adu bo aina khanjabada Manipur ki civil society organization ji punde ana khara haibiraga su moigi agenda sidadi khara makhaidi manaba liklam ama manaba karen ama cheli haibasi laibnina meeting point ama matamama du phangadra haibagi thajabadu madi leisai aina masida yamna interesting oiba hill state ki wafam masu kokomi kainogi FOCS ki general secretary na hojik thambi ki ba secretary general haibi ki ba masisu yamna meaningful oi handak si aina khanbada oja Premananda su note tobirangani Manipur high court ki allowance piba matamda Manipur high court ki allowance judging the pigada allowance the hill state ki allowance pigada ni haidna order ma ta ki aina khanbada masisu aikhoi gi Manipur si hill state ni haina sangsalai ba wakhalon aduda mating oi aduga hena Manipur si hill state amani haibasi handak vote kari ba Dr. Bimol na sukanna haigi ba kharlei adu mahakna haibata natana ina khanbada mahna data mo puthoni madudi Manipur si tampak lamdam si only chada nipan khak oiba taragadi Manipur si masana hill state ni haibasi di adumak tai haibatare aduna out of 190 ga 92% land si ching khakta oiba forest nga to oiba maduna maram oraga Manipur ji hill state amani haibasi haibam thoi India gi mafam khuding makta masumaina chanaba ngaktani haibasi haibam thoi haibase parliament da lauthopam thoi aduga aina khanbada masi haibigi logic si karino haiba taragadi Manipur se makhata na balkanize to wiranu haibase parliament da lawbifam thoi maramdi Manipur da kanglup ki naiba kanglup ki oiba law sembi base Manipur gumba ai huji amuktang haijege Manipur gumba historically amasung politically distinctive oiba status leijarakpa Manipur di masigumba balkanizing oiba kanglup ki oiba madugumba law sembase kanglup masin ungkhananaba macha oi Manipur punbagi masi liklam hana leijai haibasidi ojana sa haigiba 1947 di constitution act to the su constituent assembly to semba matamda adugi laingak lon du iba matamda tampaki mi na iba nate ningthau na iba nate tongan ba constituent assembly ma lingkhalaga chingmi tami Meitei pangan loina yaura igibani adan adugi liklam leiba Manipur di tongan ba distinctive oiba historical position of Manipur state haibase khangbi duna parliament ge tilliba mayam do khangdaba yam yauri Manipur je kadai lege na to chattaba mayam khoi mapalam like tam thengnarabani hauji su Manipur haibase kadai de lei khangdaba MP soi yaurangoni soiduna maramaduna Manipur si karino haibase ana khanghan base MP ani si khwai hana mathau oigado mali akhoi atop wari duna kona laga Manipur kaino je moido number 1 haidoi je Manipur se khoda moina Manipur gi sagol mukna kangjai do Mizoram gi ni irei dun NCRT da adana Manipur haibase moigi imagination da blank jat pe area yam lai madu amuktang menchelu haibado moida amuktang adugi class ama aidi Dr. Bimol na pibada yamna matang chai haina khali aduga hauji aina haije doripsi article 1 amasung 2 3 gi matang da wafam kara haijege merger agreement gi matang da su mari lainana merger agreement si aigi oina di mayam daina khanjabada merger agreement si Manipur gi matam du leba government ge sahi tawna khiba natte exi merger agreement hariba aduga merger agreement si Manipur gi ningthau si matam da nominal head of the state ni aduga Manipur gi ningthau aduna matam da thabak tawji council of minister gi advice yaudun thabak tawba yadi ain gi matungina maram aduna India government na merger agreement si sign tawge haiba taradi matam du gi assembly du gi ayaba yauruga sign tarongadabni haiba si hana premise thamjege ani shuba matamda merger agreement si maram aduna contested oiba haidana yena ningai oina ngasi phau dum lai aduga Manipur da khoi gi narrative se lalhobana puthokpa narrative tadi Manipur si agreement se khoi gi namna tawgibani highway narrative tagi ho si lakpasu laiki aduga 1993 da Manipur da PDM koba moi forum amana tawgiba meeting amada Professor Sana Jauba yauba Professor Angom kama yauba khoi agreement khoi gi declaration amada Manipur gi merger agreement se international law amasung ain gi oiba khara khongau na kiba lei maramadana masidi chanapam thokti hai ki basu lei aina masida aina haijaningi ba se hujek merger agreement sign tawkiba
ꯌꯦꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯦꯟꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ आर्टिकल 1 की मतुगिना इंडिया से यूनियन ऑफ स्टेट्स हाइबदी यूनियन स्टेट मैम जो पुंजलगा सेमबनी अदुगा स्टेट सिंग सिदा कोन हौरुबसु नते स्टेट सिदा कोन नमदना पुरकसु नते स्टेट सिंग मसाना यारगा चंगागा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यावजरगा इंडिया की सरो ओइजरगे ना हाइजरगा होल्डिंग टुगेदर समाइना कवि मसी होल्डिंग टुगेदर प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म कवि अमेरिका दना मसी कमिंग टुगेदर कवि हाइबदी होल्डिंग टुगेदर हाइबदी अखोय पाइमिनारबनी थादोक पमते यादे नसा नसा यारा चंगिबनी कोना अखोय सिरै थोप यारोय हाइबदी मसी डॉक्टर अंबेडकर ना हाइबनी भारत संविधान दा भारत हाइबजी स्टेट में पुल सेमनी मरम अदना नखोय मसीदगी राइट टू सेसेशन लेरोय हाइकी कोई की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की माई फिलॉसफी ऑफ आर्टिकल 1 से नंबर 2 दा अखोयना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिना आर्टिकल 1 इरकप मतम दा यूनियन ऑफ स्टेट्स हाइगी मरम जी करिगिनो हाइबो मसा यारा चंगख्रे अदना थोकपदी याररोय अदु इरोनना मसी नसा नसा ना यारा चंगख्रबनिना हाइबदी अखोयना नखोयगी एग्रीमेंट अमता साइन तौनखिबा लेते इंडिया की प्रोविंसेस में हम स्टेट ने यारपसे नसा यारा चंगखिबनी मरम मदना आर्टिकल 3 दा करी हाइना हाइरागे हाइबो कांदा मरम अदुना इंडिया मनुंग दा लेखरबा नखोयगी स्टेट सिंग लम सिंग से इंडिया की पार्लियामेंट करीगुंबा दरकार लेरकपदा सेमदोक साजिन तौबा सेमदोक सेमजिन तौबा नखोयगी नमिंग थोंदोक थोंजिन तौबा स्टेट अमु जॉइन तौसनबा खोयगी तिनसिनबा मतमदा हाइरिबा स्टेट तुगी अयाबा लौद्रसु याय अदुगा कॉन्स्टिट्यूएंट आर्टिकल 3 जी सिजनरप मतमदा स्टेट अदु सुनतगी मोड खक लौरमनि जाना हाइग्रे अदुगा मदु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चिंगोयना हाइग्रे अइना हाइजगदोय पोती नसाई आर्टिकल 1 की माई फिलॉसफी दा नखोय नसाना याना चंगखिबनी एग्रीमेंट अमता साइन तौनखिदे हाइबसिदी मणिपुर दी एप्लीकेबल ओइदरे मरमदी मणिपुर की ओइनदी कॉन्टेस्टेड ओइरबसु मर्जर एग्रीमेंट में इंडिया ना निंग तमबा मतुंग 1947 निंग तम मतुंग दा 1949 दा चही अनि मतुंग दा इंडिया ना मणिपुर की दम शिलोंग दा लागा एग्रीमेंट लैखरे एग्रीमेंट लैखिबना मरम ओरगा आर्टिकल 1 की प्रीमाइस असिदा आर्टिकल 3 लाखिबा अदुगा मरम अदुना आर्टिकल 1 असिना मरम ओरगा आर्टिकल 3 लाखिबसे आर्टिकल 3 जे इंडिया की प्रोविंस कया दुदी सेमदोक यारंब याय नखोयना मरम दी बोय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दा मसाना याना यावगी अमोना जु थोरोय हाइनसु अयाबा पीगी अदु मणिपुर की दी मसा की ओबा इंडिया ना ला एग्रीमेंट में साइन तौनखरबनिना मदुगी बेसिस दा आर्टिकल 3 जे मणिपुर एक्सटेंड तौबा यादे हाइबसे पार्लियामेंट की एमपी मैम खंगलबदी आर्टिकल 3 सेमदोक्त्रबसु इंडिया ना मणिपुर आर्टिकल 3 अप्लाई तौबा यादे हाइबसी हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बैकग्राउंड लई हाइना आई थमजेके सिकदा थगचरी ओजा नोनी आई दालोकी मका चदरबदai ओजा पिनोदा पुनिंदा लाक्तिंगाइदे ओजा प्रेमानदा लाक्चै ओजा अखोगी होजे ओजा नोनी हाइगिबदो अखोगी मणिपुर जे इंडिया दा ले मियाम मी तोखरगा होजे एमपी ने यावरीबा मोय खराजिदा मणिपुर खंगदबो यावरंगने हाइबने दो मणिपुर की इशू दगी हाना मणिपुर जे हाना तापी बम संगे पार्लियामेंट फंगुद्रो जे जेएनयू की हाना की एसोसिएट प्रोफेसर ओजा बिमोली दो लोइना लोइना ओजा अफ्रेड आर्थर्स की यामनो मबाइनी ममांग याम चौबा लानफम अमा हाइतर होजि होजि लेरिबसे मणिपुर जे जो खंगनबा लोइना मणिपुर की इशू जे तसेंगना हाइबदा इंडिया आइन डायलॉग तो जाइजा हमनी मणिपुर की इशू जे 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जे डजन नो खंगदे मणिपुर की इशू जे सब चाना असेंग एक्चुअल इशू जे खंगन मथौ ताई मसी होगी होजिक चखरिबा एमपी अनीसिना खंगन बगी मथौ ने दोगा लोइना लोइना खंगजु खंगन गदोइने मसिदैदा हाना मणिपुर जे हाना तापीबा म चंगब्रा नत्रगा मणिपुर की इशू जे हाना ताकपा म चंगब्रा ओजा पेमादा याम तेना मम थाबे ओसि मतेकता हौजिकी याम चुम्बा वाने सुम्बादी मणिपुर इंडिया दा यावबदी कुइरे को मदुदा यावनिंग यावबरा लोग याम लेहरे को अदुदु नैनबद फजदे दा खोइ ngang जानु नैनबद खर ngang थोरे ngangan बनि खोइजे को अदुना अदुगी मजरगी मिंग साइ लीगलिटी करके मयाम दु नैननिंगाइ ओइबो पोने ना कोने कंटेस्टेड ओय दु ओय हाइसे दु ओयगे ओयरा दु इंडिया दा यावरि मिना अदु इंडिया ना हाइ ने खोइ एक्विशन हाइदना न हांगे येते होजि ये पियाबरा हाइबा मा लोदुसु लेयबो को अदु पोतुना मसिना तोंगा थमजर कान होजि पोसिदा पार्लियामेंट खोइ लुरिसे खोइ हंदक अखोइ आशा तवे हंदक एमपी अनि सिदी ममांग एमपी गुम नतेबो को याम नुआइबा हमना रूलिंग न लमदब याम फरे रूलिंग ओदि ngang यारो ngang बदा दुम नोंगालगा
adum lotion bira ne boko aduna ruling oram da opposition da ka ba se masima akhoi gi lai pha ba hai tare adu mang issue si santai ra ne din na te ko santai ba di ruling na lotion dui ne ba india government na 352 bu thambi gara 356 bu thambi gara 355 ki swai dum nei ra ga tham ge bra tawn mu taw this up to the low union government da lai dui ni aduna adu opposition gi je khoi chat pi ri ba ani INC ki Indian National Congress ki de moi achau ba India block hai re moi ani sina khatang mating leina ko moi ne Rahul Gandhi da adagi di Malik Arjun Gargi heba du da ko adagi di Sonia Gandhi da adagi di kana wano me moi ani da Manipur gi issue ni lak ba mabani na khara phajana bokeli ngang na ba room review ga hai moi na soidam taw khani khale doctor ga di Congress mu loi doi ni ko hane tang yam lu ba moi Manipur gi issue si da mabani na ta ba to pur ngang khala ba adu phak tare mu ana mabani da ngang han ga da bani ngang bu da ai di nga sai su forum ma appeal tor ma bani mabani ngang ba atai mayam si di khoi gi masa ni ko ngang bi do bu di huji ki khoi na hai ba du mai na Manipur India da ko mai na sang khri ba no madu chum da ba there's different thing ni khoi gi sentiment am lai ri ko chum de hai bi wakhalo na ma adu di khoi nai na ru ya da India da chang adu ngang mo phak ta ne ba adu mu ti ngang da Manipur India major ge men to chang ai Manipur gi historical background legacy ma khoi independent ne da ina tat hai na saw mi yaw ni phone to yok sulam ne aina phagi to ina Hanuman hai ba yong naw du yong saw ipi me tam du da wari ba seng mani na ko ma history ju wai libi ga langka du chung khlai ne amai to chief minister gumba Rai Sabha gi member oi bi bai da hai Manipur si Pithibi da khwai gi sang na ningkha tabam bi Manipur dang bo ram ni ningkha fa tam ba gi itihas le ram mani haijan manati written history da unwritten na tab written history le jaram mane amai to na khoi ningkha tam mi kai si ningkha tam ge hai banati ko ningkha tam India da yaw hai banati utpam changi na khoi si Shivaji gi wari adu gi wari loi khange khoi ji khoi gi Manipur gi hai di India mi da khangpoti ana we are surprised Manipur ji kadai leibno bu khangpoti India da ji north east ki economy ga pa jala kan mo thom mo ko adu Manipur ji sini aduga Manipur ji sumai to da ma historical pride ma lei aduga khoi India da yaw gi sumai to na major में साइन तंग याव हिबनी अदुबु major में साइन तंग नबदु मदु सेल्फ एग्जीक्यूटिव टीटी न तब हन रखने वय सुंबा याव सन बजे सेल्फ एग्जीक्यूटिव टीटी न ते सिदि कोई असेंबली ना मतम दु रीड एज पार्लियामेंट हाई मोना ओजा सिंग पार्लियामेंट दुना कोई दा अया कंफर्मेशन तौने बजे मुति केन तौद्रे लोइसंगरे फरे लोबिरो फरे अदु ताग अदुगी दु कोथोक न तबिदा अखोई कार एमपी अनिसिना Manipur India da major में तब संगी बनी नो आर्टिकल 3 ने Manipur ठुगाई बंगा मोय काइसे अदुम हाय बता MP की फबम ना MP are free to speak anything inside the parliament. See protection of constitution na. That article 105 koi. 105 ki makada MP si moi ngang ma se freely ngang bu yai ko ngang bu yai mingon da personal attack ti jadre policy program da MP sing je patara ngang bu ya ba ki room ma India ki constitution pirame article 105 state ki da 167 koi adun aina khamba da assembly da ngang di hai do na mo assembly phamu ko har le pa to ki do amai to da aina khanja ba da parliament da mabani na mating le na minute yankai ngang no ti ko minute ani minute manga sufficient to do margin me panbiramu Manipur history panbiramu ko peaceful coexistence kan hai ba idea Manipur si panbiramu idea Manipur de separate mission yaude idea Manipur da to state kai ba ngasai ke Christian state oni khoni kana parang phading to ngang ta ne ba ko adu sing di tek ta na yam sangang no te tek tak na yam phajaba English ngang bi tare phajana ko Hindi da ngang bi ke bra mai to ga thambi ra ke e khamba da adu ga India Manipur su kai roi akhoi je khang da ba de su ne Manipur issue adagi Manipur India ge mamang da India da pulak pa state sing da constitution iram am do mandi ban kham da constitution lei da sangak pa state amani ga le mo sai ko leram do mandi Manipur da ngora mo su yari si khang da aina kham da they will be surprised even Dr. Ambedkar bok da khangam do lei da ba khoi father Indian constitution drafting committee ki chairman oi ba Dr. Bim Sahib Rao Ambedkar se ma sa ma na bok da Manipur da akhoi ki written constitution ma lei re akhoi Indian independent act 1947 ki makha independent phang Manipur na akhoi ki constitution amagi makhada leba nga khi ga khangam da khangam moi bai kham da si je khangan mam changi si khangam da kai ikai ya leiti khangal li sia akhoi khulai ne Manipur su leba ni ne picture bai wani si kai no mani ne ga khangan mam changi adu khangan da ga kham MP oina a choi na torokani madu taw da na akhoi mari leina da su ngang bodo adu su ngang biu mai leina da su kai di rang ti di mai leina da ngang si wari ne ba ko adu hoji ki hit to go area da bull the target to bom le na khoi nomai kap na bada amai to madu thabi rang de kham bada sahi ji lising musalam chat mini ani handak MP sin mini ahum maje ge me pallaga Manipur gi history ke legacy je pallaga khatang ngang khalak pada ko masi effect si dina sahi
adum lehurani hayong ai picture adum set pasung ko khalai wakat ngangdri oza Premananda thakachari yam phajagre ai dialogue makha chatra Punil dum lakcha oza Punil khoi nganang thambi gi member nam point 33 to makha tana adu thabak to onthorok na ba kari thabak pakhat pagi plan lai loina na oza ki khoi oza Premananda na hagi ba khara ek khara hapsalu hagi ba sing da amu hapkalaga amu khanaraga amu memorandum am pi bagi pot kumsu leibra kari makha taba kari khongthang changsan gane FOCS ma kai dige ma chum za Premananda na habi diam chumi khoi da ngasi keno gida hojiki khoi gi reservation of the forest conservation act of the 1980s ma hapsan basisu masidu chumi adu masi hojik te session je khoi ngasi degi bu holomani wari parliament ki pot hoi madu poto adu so khoi namtang remind to jagani maram di keno kanda oza Premananda hai to madu ma hapsala ga di hena phabagi poto ramam di khoi na masi environment ki aya ba yaudana amasung keno gi khoi gi department gi aya ba yaudana any development ama to ba ya di ga haibisi masi yamna strong ba pot namani madu khoi madu knowledge to jare madu su kanna khoi madu gi potum je khoi remind to jage khanje hojik si hoi ta sengna chung rawani ta sengna de ai khoi denga si yam luri posi India ki fiwa nung da khoi na salena haire 1949 da aduga India na de khoi je masak khangbi da bagi posi ni yam maru ina khoi ni yam na chu nena ningai posi aduga yam song na leram ba Southeast Asian country da ahan ba democracy peleba amane na khoi ni yam na chawra ka na khoi na ngasi yam big khaba parsi state am da ga pirak posi si chu India na khoi je masak khangde na dum tak panin loji adar ngasi di ngasi oza Premananda go oza Noni na thambi bado madu maksu akoi soi the honorable MP ni na soi thambane khanje maram di Manipur hase India na khoi na shemdring ai India na khoi na democracy peleba ma shemdring ai da ai khoi hana na khoi di hana pomba mi mane ga habese modu makeup thon bam su modu darkar ta basu masi ngasi gi lebi ba ngasi sa ga sapi gi ba khoi MP ni duna thambi basu yam mating thok na thambi matam na soi soi dana ai khoi soi dana moidana masak khangani hojik si chungrawani mase oza Noni nu ju thambiram ba khoi ayam na Manipur leba sing da mapan da chapa matam da Manipur kai de no hang base dum soi soi dum ayam hange khoi na ju mapan like tam khoi soi hange ada khoi na ju phagi tor hange nang class 10 pass tor tabra na hange man de class 10 pass tor to hange man de class 10 nang India map bi pam yauri India map te nang Manipur state cha Manipuri state ne nang khang da bra hai ba pose khoi question hange adu ka na mo ikai ba ka te mase Manipur da mase ai na ju mase ge da lakhiba Indian army singi merk ta khoi na wari batai sana matam ju ai na ngasi Manipur khang je ai side da posting pi ra kan ai Manipur je first da I khang mane hai ba ju yaw ra bane aduna ta ko de ai khoi je karma mong da lei be ge ga hai ba pot ni adu last da khudam moinar kan da Brahma gi da khoi ge Kachin state ta Brahmana yamna mieng yeng da bagi tongan ba maga to lei ba pot khoi ju to yi ba za la hai ba question ju masi ju hang ba ya ba question me am tol kan ana hojik ta seng na khoi na oza ani ju thambire ba singjai masi note tose adaba for timing duma congress na madugi potuma khudong sa duma bibiba taraga di sungui soidana ngasi oza ani ne henna hapsen biriba aikoi knowledge singje aikoi na suma FOCS zum madu chapchana ki loksin jaraga madu su aikoi na congress ke aikoi high river respected aikoi hujik se ya mana CLF ke leaders sing jom moigi loima congress ke ya loi delhi de leibani na hoji oza ani khatana sida leibani na madu su ayimtang madugi poto oza ani ngasi hapsen biriba singje madu su yaraga de hapsen biu haba potuma ai thamjagani oza Punil ai dialogue ki makha chatarak badai oza Noni dum la sai oza nu pambigre khoi gi taseng badi khoi Manipur thoi irang je taseng di oza Noni hai gi India na khoi Manipur je Manipur da Mongolid khoi gi Chinese ki facial ama kanglu ama lai hai ba je khang da ba hai tare masi yang kuidri ngai dum corona gi matam da ju e isa mak da thokcha ba problem da jum lai ha na gi boss hai tare mapalam da isai kuma thoi thabak tokjara me da phone tore khoi gi phone toro da pasi da Imphal je Wuhan gi district amara kain hang pa yamna surprise hoi bai tare ko adu koina loina ka dum confusion dum hojik phawur dum India gi mainland gi mi mayam nai tare peripheral area da lai na very peripheral entity ama da lai ramina kaya thawoi da ba kaya nasung da ba ma dum hojik phawur dum lai ba male do lerem da ju ojanu aduna sina maram oiraga hojik Manipur gi issue ji hojik phawur lo silam da ba je ojanu ni aduna Manipur de sakhiba MP ani na logo da role je maru ina hanari mamang da di wangang re mamang ta suba lok sabha
election Lok Sabha ki parliament session dadi Manipur dagi sakhiba MP jina khwaidagi wangang da bu record leigrabane duna Manipur gi maramda Manipur dagi thok sakhiba ngasi phau sakhiba MP mayam je phati habane te adu Manipur gi oina wa issue kya da wangang bagi matam phangidaba natraga ngang khidaba ayam ngang tani adu handak sakhiba ani jidi handak thagriba ani jidi china ngang da ba logudri role je the future of Manipur je hojik sakhiba ani MP ani sigi makhai amna poli aduga MP ani je oja khoi oja bi moladi election before election da Congress ki manifesto thokpa gumna masa gi ba manifesto point tarom do yobo amju tholai bono mangne ta adu thabak oina mana MP wera kanda thabak to ina thokani haiba maru oina khoi gi hojik IDP hai ta internet disturbance kanyo khoi relief camp da lei ba mi oi ma'am je relief camp da lei mi oi ma'am je hana gi masa gi mayum da halan ba hona gani loina na Manipur da ST schedule tribe ju mitai na talib demand ju phangan da hona gani NRC chana phangani brand Manipur ma economic development ma mayam point tarom da yori phaba mayam adu da hojik MP ani je maru ina inner gi di Manipur gi issue ji da wa yam ngang je khoina ju hojik ku uzari aduga outer gi MP khoi gi oja Alfred je kaya kanna khoina media da wa ngang ba Manipur issue ji da kya kan ngang bu udi aduna hairi ba MP ani je Manipur Congress se chat pang tan MP ani je mabani marakta communication gap kumba laibran daga ineffective communication kumba laigra di taliba demand high ningi puthok ningi parliament da puthok tori base masida kyam hongla kani masi Congress ki maikai dagadi MP ani mak samane adu khoi u matam da prajana u matam da kitang khena ba ma u ba Manipur gi putna Manipur gi inclusive ama uhanning ba khoi prajana phone ning bai ta prajana phone ning ba prajana tongan ma uzari ba inclusive oina udaba ama yauri ba si oja masi matau karamna khoi Congress na natraga khoi MP ani na Manipur gi damakta honagani na prajama yam da thajaba thon baje mathau ta roja yana bada ai Mr Alfred Kangam gi matang doina kitang comment pizege mahak na ngasi akhoi ganang wasak lawa matam sidai sida akhoi gi lairum phi yala tholok pase khoi gi Meitei phuruki oina su lairum phi yaudana luhongba yabanate haibase ma aina uba phangjai aduga mahak makhoi ani gi makutta constitution Indian constitution gi lari oi gani hena thajaba booklet ama akhoi gi lari ama paire ga wasak pasida yaw basida akhoi gi larger akhoi gi constitution gi norm sing chana ning bagi democracy gi principles sing nga ning bagi wafam sing tu gi mami tai adana Alfred na haibi ki bada akhoi newly elect MPs na haibi ki bada akhoi gi Manipur ko nyai dilaiye haraga desh bachaiye haibasi aina khambada aina aisa gi personal oina makhoi degi mangon degi expect tawjabasi adugi framework to da parliament da phajana thambiu haina ai appeal tawjage Manipur da justice pami basi da kari gi damakta hojibo justice ikhau lang halaga Manipur gi miyam je thambi bano khulai pai basing na micham de attack to holi bano haibase masi ma hanghani aduga aina khanjabada constitution ki lari ama makhutta pairi banina Manipur da elected government ama leina Manipur gi chief minister yaudana kari gi damakta security meeting si tawbiri bano law and order have the state ki makhutta 7 schedule matung ina pibiri binatra masi karamba provision of the constitution matung ina tawbi bano haibse MP amoina dum hangbayai maduna India gi democracy da su masak phajan gani aduga Manipur da laijari ba miyam na thagat palai ngak sigi su mating du thokna bagi lambi da su wahang aduna mating pangani hana khali aduga aina sum khanjabada Manipur da natana hojik lairi basi article 355 chana dedi haibiri adubu governor gi activism ji yengura taraga di ngasi maksu pauche sing de yauri ba Amit Shah sina Manipur da visit tawni haibaji governor gi machin de gi oina hairakpa Manipur gi chief minister na hayal laktaba se masisu karamba makhal gi khoi gi Manipur gi government asibu bypass to gi mami matai masidi party nai da bida elected government amagi lepham thoba ikai khumnaba lepham thoba respect lepham thopa power do lothopi vibe je samvidhan gi khoi gi norm sing bu violate tobani haina khanjaba gumba gi maikei du da thambiradi Manipur state macha orasu mating laina hingba state adu oigani aduga aina khanjabada hauji way forward ta hangbiri bo bahang sing adu khoi gi FOCS na thambiri ba se gari no haragadi lainga center amasung Delhi lainga na fast track ta athuba matamda Manipur shanti purang be daite lobiu miyam de inchen birakanu haibasine thamjiki
Jadi oja noni matam ni kitang dari oja Premananda na question am tangga hangjogi oja khoi ki maru in hai tara khoi ki Historical Monument Act 1951 Ancient Monument Act 1904 1958 ki matung ina khoi ki lairi ba khoi ki kaubru lairi ba dagi thangjingching lairi ba Manipur gi Meitei gi ba laisang maru ba laisang mayam je kan ba preserve tau ba khoi masi matang da oja Premananda yam sang du mati am ngang biramo Sige ai dine mamang da ina research paper ma sige se putoki bane ba publish to hibani jaren khar da akhoi mayam di sounding badagi tv da kai da kan ngang mayam da jiri law lan yaw ro kai ko aina khamba da mai rules khena bai ta aina lan yaw ro ga nomai pa le sirani kai lew ro ko I re ga puthomba oja noni ne kanom I oja pe mana kanom I si ne academy sian gi thabak se hoji historical monument gi kari do ijaga bane na I this international law da base tok jabani ara akhoi di si akhoi gi india law si ko khalu di ba khoi akhoi na khali si di common heritage of mankind na si di manipur gi kangla se manipur gi nati si common heritage of mankind ne je aduna UNESCO gi makha da protection piu ka na ga akhoi gi lesema sana jaw no mang da rai sabha da ngang ai do si gi port ka si ubom change ba handak ki lan se lan hai ba si da kana go lan ai si phajate war si phajate ka hai ado hai re phare lan ai si da taw si ani ne be tek se amana mani Meitei si halaga akhoi gi ethnic cleansing hai khara sai gi londa ma da akhoi gi genocide hai se genocide taw ge na taw bani aduna adu gi portu ma clear oire ado mi halaga lam lok thon na tab je ke kano ga chu sampu ga se international law da di occupy territory ko we se adu ne law sa tab sala ro law ta occupy taw le gram ne moi law du law ne ba adu da ma wa law di moi dc office mai tha do mi na dc se law sa lai do ni adu sa lai do mi office mai tha do ni kai action law te na ra adu bu si occupy territory ko ye ngarang na moi release set pada moi mla da moi na te manipur mla da kanom hai ra ni occupy territory na ngani ku si ne ba moi da kai action ju law ngomoi adu aina haije de kan kan swai sida lands ani ni amana mi hat paga lam lok san bagi lan ma amana akoi historical in the money leba am historical map am lai ni akoi kaubu ga hairiba thangjing ga hairiba adagi di asigi kaubu maru ga hairiba kai kai no lai ne historical map am lai ne ba sida ni attack to sigi di am luri se mi hat padu di hayeng masa am pola kan ta khala ga nungsira pu historical kind of common heritage mankind archaeological site religious site attack to puse manipur si de khoi puya lei ba du malai ba ni mi lamit lo le ji lam ji maming tholok pa ki puya le jeri ni mi amain le rak pa kaubu si yaw de apote akoi philosophy de di akoi yam kan idea yam kan khang de khang de se yam kan ngang je da bani akoi sum imana sim ha how pa kam sum khang de manipur gi mi ga si asigi kaubu gi swadi gi thole ine ba wari bu le ram doi ne ba se kangla da ka ta akoi even mi si akoi mani prithvi gi mi ji manipur de thole ni ka hai re mo na hai how pa kam sum khang de aina hai ning de khoi philosophy ma puya khara le jeri ba aduna ni sana le pa ka hai se da aina hai je di historical monument and archaeological site me am se masigi law le je india da protection ek ani le manipur si le bane manipur su ek le je adu makha da mo se protected area ne adu ni mayam ma thangjing ji piri ne ba ko piri lanam tok si le ni pi na de ka ke cross korang jung je le ni maming hong bai su ko gi name places se bill pass ta ho bani ko aduna bill pass ta kana ro implement ta change implement ta maming lo hong ga hai ek pass ta hore ek si enforce tok da bai ni manipur da so se na ko de drug ki hai je popi maru muk thaya pote adu thama ta mana nak village ki sip to adu dandi piu hai ni yaw je bane ek sida adu kaim tok de natra adagi de khoi e popi thab de lai na khoi gi illicit drug trafficking mu taw ya de kaim ya dam ni adagi drug trafficking pursuit of crime ko crime gi pursuit building saba gai level loi na phau hai ne ba ko loksal loi profit taw hai ne ba akoi de taw de ki ngai ne manipur se amna adun aina hai jai di ngasai gi archaeological site adagi historical monuments ek le jabani madu protected area adu lakhok sei ne ba ko adu area do madu phajana sakna daba adu aina hai jau hai ga di koi cookie gi sinau sing su phajana hai bam changi si di common heritage of mankind ka wai ba si di ai gi nati kangla ai se ko Meitei gi kangla ni kam chang ya ro ga da di lali ko si di common heritage prithvi gi ne ba se Greek ki civilization taw adu mane ba amaina koi sagat pa de gi di si gi kham thoibi gi koi na masi ga si common heritage of mankind ne aduna koi UNESCO gi common heritage of mankind gi list ya hon view ka hai bam changi ba koi si adong gi perspective yengmum changi adun aina paper de igi bani aina idi maruina wari matam da akoi gi kaino gi hek ki convention le ba se hek ki convention protection of culture and property and heritage of mankind ji wari matam khu theng ya de ba karam ngai ka po ya pote asi loksal lu ya jante adu gi hek ki 1956 ki convention india so party ne india as a party means sign to ratify to ro india ne parliament na adu gi protocol du su india ram su sign to ratify to adu aina hai jai di
international law si part of Indian law Supreme Court hai bani ko Visaga case da Supreme Court very clear ni international law ni no sign patok to India sana de kayong kana roi you should consider international law as part of Indian law unless until there is inconsistency between the Indian written law and adu later di international law ni hai ne ai hai je de kaino ga India su di India government su masing ngak pagi protection lai ba ko aduna khoina mamang da organization amana masi cultural property si ngak na special police pu ga to grom ni ko ada upai tamna khoi pai je ba de national highway ji special protection force pu kan hai ga le upai lekta bagi to ni base asing madi national highway de bu kaino kilometer makhai pha da army ki kim le kilometer makhai pha de adu da Manipur police mu le ngoni to do wai ni khoi ji polo ke will ma yaw da ba adagi mayam de thabak to bagi magi mathau ji phajana execute tauba mi itok thok ta bhai tar yar ke tawro yasin mathau ai khale ba go ji asem mu tawru mu tro yar ke tawjara ro yasin mathau ai pa army gi mamang de mi nomai ka pa order phang di order phang ba de nomai ka pa su yaw di it is imminent danger is a attack by someone army should take immediate action na asam for ekta Indian army ekta basic ekta yaw je bani ne amoina nomai ka pa ga nomai hanna ba order pirak ti adu di yam law du moi masana thugai bani hai bani da moi bo court martial to bo yai ni adu akhoi sarkar sina kanda bani na adu hai bangam de hai bani da aduna adu mayam du naina ba sum bani khalai wakhan Oza Premananda koi Manipur dagi satkiba MP ani Manipur gi mani ani machimnau ani apapata kupna tanaraga parliament da ngasi je parliament da Manipur gi iko Manipur nilba horabani machimnau ani na fabada tanaraga parliament je pungin niralaga Manipur gi issue sibu malem pumbada khanganba oibata natana Manipur bu chokot khongtang da lambi thangjan bada mateng pangbu irsun hai bo hom thamjaraga oza Noni oza Punil amadi oza Premananda bu ngasi studio lakpiraga notice dialogue asibu mapung phan biga damakta hanna thagar phongdoksari loina yang biriba khwai puna makpusu ngasi gi matang asida losenjarage thank you good night Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. MBBS admission ki damak country kayada chahi kun hena Northeast mayam gi thaza bangaktuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultana 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission ki kudong jaba pizari khwaidagi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong jaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong jaba dasu mating pangjari MBBS, MD, PG diploma ki matang da free counseling ki kudong jaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hotna bagi kudong jaba pizari contact you tahi kun hana Northeast state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang khwaidagi wang student puthokliba paramedical courses sing tamari khudong chaba pizari Manipur International University ki makhada MA Science, MLT, Base Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology ki course singi admission hauzare. Pizariba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su pizari ani subada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba singsu pizari. Ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani. Mari subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire taruk subada experience leiraba qualified oraba faculty khaktana takani aroibada hostel amadi library gi khudong chaba su pizari
Langsin Viraksi JR Institute of Medical Science, Hata Talipati Road, Imphal East. Akupa Marol Gidamak contact W 70